o tome priča, pa su izmislili neki alternativni grob i tako dalje. Jasno da to je paradoksalno. Recite, kolegice, putujete svijetom, sad idete u Italiju u neki žiri, kažete, vrlo interesantno, ja znam o čemu je riječ, pa ali vi kažete par slova o tome. Evo, jako mi je drago da ću prva iz Hrvatske, a drago mi je i da sam najmlađa među njima, tješi me, sjediti i žirirati mladim pijanistima iz cijelog svijeta od ranijih godina pa sve do 35. godine. Znači, nešto mlađi od mene kandidati. Drago mi je biti u žiriju u gradu Pistoja, nedaleko Pistoje, to je nekih 30 minuta od grada Firence, Koljevke, za sve. I tamo se rodio u tom ambijentu, u tom krajobrazu prekrasne Toskane, jedan od najboljih libretista svoga doba za opere, Giulio Rospigliosi, po kojem natjecanje nosi ime, ali se rodio i Leonardo da Vinci, što mi je jako, jako drago. Predsjednik komisije je ugledni profesor koji predaje na Salzburškom Mozarteumu. Znači, radi se stvarno o kolegama koji i neizmjerno sam sretna, počašćena i da uopće moju Hrvatsku mogu i moju dubrovačku grudu mogu nositi svugdje sobom ponosno. Evo. Kako kao Hrvatska